ngizawuphenduka wayesethi kulungile ke woza ungilandela nempela ke tema esehleli nobaba mkhulu wayesethi cha balingasi no Jan Dube lapha ubaba ufika kuxoxa kuhleka nje akanandaba naye ume nomuntu kusasa ozoma kulesi sikhundla sika baba mkhulu manje lo wokumfana kaShembe hayi akunamsebenzi walutho uthi ke umlangeni baba mkhulu Shembe asihleli kahle la iphakameni uma uhamba wena ngisale nalo ndodana wakho omdala uyangihlupha kakhulu uyawona umsebenzi akungcono simthathe simbeke kwezinye indawo esinazo na uthi baba mkhulu usho njalo mlangeni uthi kubaba mkhulu cha mlangeni wena ngihleli nawe nje angikwazi ukuthi hleli isikhathi esingakanani ngoba uma uthanda ungangihlubuka ungishiye nje khona la noma mlangeni uma wena usuphambana nemithetho ebekiwe phakathi kwalomuzi singaxoxa uthi kodwa esingakwenza singasala sibeke omunye umfundisi simqokise yona le ngubo igqokayo enze wona lo msebenzi owenzayo ngimthume naye njengoba ngikuthuma nje uthi mlangeni singabibikho isikhala sakho umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke nje la uthi kodwa namhla uma ngingaxosha ustanela lapho phakathi komuzi bese ngizala ingane ngiqambe igama lona leli lalomntanami esengixoshile uthi njalo ngathi mangimemeza lengane ngifuna ukuyithuma uthi ngaphakathi kimi uthi abesevuka lo stanela engamxoshayo wayesehlala ke ubaba mkhulu esebonile ukuthi hawu akusho ukuthi mzwane ngihambayo lezi ingane zami azubuye zingene la ephakame uma omlangeni amadoda engihleli nawo engwethembile ekhuluma kanje inkosi ayiphikiswanga njengoba ingasekho iphikiswe ikhona iphila le ncwadi angibhalela yona eyagcinisa iphuma nasemaphepheni wayibhaliswa ikholoko wayiphikiswa ngithi ke kini njengoba silana nje sibangaka siyabantwana bethemba nomunye phakathi kwenu wathatha lokakuthathayo wathi ake ngihambe ngiye khona ngiyobafica ababili noma abathathu kwafika lelo themba nje kuye ngaphakathi engazi ukuthi la eyakhona uzawufica abantu noma khona yena umuntu azomfica kulokukhuluma okuningi kangaka okukhulunywayo manje ningesatshiswa lutho lamazwi ebengiwafunda awokuba siqine sazi ukuthi uDavida ngesikhathi ekhuluma lamazwi kulesi sihlabelelo wayengazi ukuthi uyoba inkosi eyawuhlanganisa bonke abantu bakwaIsrael nabakwabani zonke izindlu zika
Abraham ziphathwe kuye zibe ngaphansi kwakhe ngoba wayehleze emgedini kodwa ekwazi ukuthi kufanele ngabe uhlalaphi nani uNkulunkulu njengoba enibeke kanjena nje mhlawumbe nina niyawuba nenhlanhla ngoba niyawuhlala emhlaleni nikhumbule zonke izinto uNkulunkulu azenzile phambi kwenu abantu esingabazi inzalo elandelayo ngoba bona bobe bengabuzwile lokuhlungu nalokukhathazeka esikukho ukuba bayobe besazi yini ukuthi obaba behluphekela lokuhamba baphikisa abantu abaningi abaze baba nandaba nokuningi bathi cha sifuna iqiniso thina noma ngabe iqiniso lisenza sibe bathathu kodwa uma sihleli phambi kwalo siphelele ngokwasezulwini uma uNkulunkulu ayengathandi ukuba sibe khona sasingeke sibe khona ma uNkulunkulu ayengafuni ukuba sibe khona sasizawuqhamukaphi sasizokwenziwa ubani ukhona inomunye umuntu obengasenza thina ngaphandle kaNkulunkulu le incwadi ebengifunda ihlabelelo ivesi le-17 lithi nxa uJehova wabe engesikho ukusiza kwami umphefumulo wami wabe ungacisha ukuhlala ethuneni uba uNkulunkulu wayengathandi ngabe sisemathuneni ngoba wayengabazi ukuthi mawugcina labantu bazochitha umsebenzi wami kodwa uNkulunkulu usivikele ezintweni eziningi njengoba sihamba phambi kwakhe nje thina sonke siyofakazi bokuthi uNkulunkulu usivikele akusafaneleke kube khona into okungathiwa ingasikhohlisa futhi ayiseyukubabikho asisalelwe lutho uNkulunkulu siyamkhonza ngokupheleleyo uNkulunkulu uyasifundisa ubusuku nemini uNkulunkulu uyasikhumbuza konke bese sikukhohliwe abantu bonke abalapha phakathi kwethu kunezinto abacishe bahamba emhlabeni bengazazi bengazenzanga kodwa kuningi abebekwenza becabanga ukuthi benza kahle kanti kade baphambuka endleleni kaNkulunkulu bathe uma bebona bebaningi bayitshela ukuthi konke sikwenzayo kulungile uNkulunkulu bengasenza kanjani sibe baningi kangaka uma singenzi kahle kanti kade bahluka yonke into abayenzayo uma beyenza iyaphambana nokuhlela kwezingilosi lokhu akhuluma ngakho umpostoli uStefan athi nina nabelwa umthetho ngokuhlela kwezingilosi kodwa anikulondanga ziningi izinto ezihlelwa ezulwini zihlelelwa abantu kodwa bazilahle bafune okwabo basemhlabeni ngoba khona kulula khona kumnandi lapha mawuphatha indaba kaNkulunkulu ukhuluma ngomunyu abantu abakufuni lokho lapha mawukhuluma ngezindlela zokukhonza uNkulunkulu ukhuluma ngosizi kufanele sithwale isiphambano sho njalo incwadi
usho njalo uKristu ukuthi wonke umuntu akathwale isiphambano sakhe hayi somunye umuntu njengoba silana nje akekho ongathwala isiphambano somuntu ngoba sona leso nikwe sona wena siyesida kakhulu manje somunye ungasiqala kanjani uma ungasathwalwa isiphambano kuloku kuhamba nibokwazi ukuthi aseyikho sesihlubukile sesihamba eceleni uma sihamba kahle sifanele ukuba sisindwe ungabikho bheka omnye wonke umuntu ahlale lapha avuka uqhubula isiphambano sakhe aqhubeke nokuhamba uma indaba kaShembe ikhulunywa uyilalelisisa kahle yonke ize iphele inosizi ize iphele inomunyu Shembe uzalale enhlabathini nosizi nomunyu ungekho ukujabula pho thina sawujabula kanjani masihamba indlela yomuntu onjani yena okwakhe ukuhlupheka kwakuphindiwe ngoba wayehlala njalo ecabanga ngathi ehlala njalo ehluphekile efisa ukusazi ngabanye ukuthi masingekho phambi kwakhe sikuphi masingekho phambi kwakhe sicabangani uma singekho phambi kobuso bakhe siyamcabanga yini uNkulunkulu siyamfuna yini inhliziyo zethu zikuphi ngesikhathi sonke noma simcabanga uNkulunkulu masiphambi kwakhe masingasekho phambi kwakhe aphele uNkulunkulu akupho lutho esiyawuguqula thina olwabekwa uShembe ngoba sifuna into eyodwa sifuna ukufinyelela lapho ekhona kulomzi wakhe asithembisa wona manje uma senza okusha okwethu okuthambileyo noma okunjalo asize singaba naso isiqiniseko sokuthi siyobe sambona uShembe asenze khona lo okusindayo nokulukhulu nokuqakile uma phela isethembiso esasinikwayo sizawufezeka ngoba naye uShembe wakwenza kubuhlungu kodwa ngoba wayemuntu onethemba lokuthi uNkulunkulu useduze kwakhe akazange sabe lutho noma abantu babehlala bahlale bamvukele bavume bathethe balwe wayengezanga guqula lutho wayehlala nje phezulu kwakho lokho uNkulunkulu akushilo kubuhlungu kunjalo angasho ukuthi abantu abami bazongihlubuka angasho ukuthi abantu abami bazongihlubuka ngoba uSawula uze alahlwe nje washo njalo naye wathi ngibona abantu bengibalekela ngibona abantu bengihlubuka ngase ngithi cha angishisa umnikelo into ayingayigcotshela wayengabekelwe lokho kuleso sikhundla wathatha ngokuthi yena ngoba uyinkosi angakwenza nangakugcotshela bese sithi masifunda lento sibone ngathi kude kodwa izolo siyibonile ukuthi seduze kangakanani uma ebabuza ubaba abefundisi bakababa mkhulu ukuthi hawu ngizwa kuthiwa senidedela utshwala emasontweni sebehlubukile baqamba amasonto abo bathe hayi sivumele ngoba abantu bayabaleka emasontweni sibuvumele ngoba abantu bayabaleka emasontweni uthi kubaba uNkulunkulu abantu uyaphela ongapheli uNkulunkulu yilo enamfundiswa uShembe nathi ke njengoba sihleli kanje asimfuni uNkulunkulu abantu noma ngabe ubabuthe baba baningi baba ngakanani kodwa uma kungowabantu cha asimfuni ngoba uyaphela ongapheli yilo esamnikwa uShembe
oyayafike kithi singamazi ukuthi uqhamukaphi akhulume lokho okukaNkulunkulu kuphela lo okusesethwa indaba yabantu cha ngeke siyise ndawo nathi singabantu ngokwethu uma besinokuyikhethela phela ukuthi bekuzawukhethwa inqwaba manje ke asinakuyikhethela ma uNkulunkulu ekwenzile sawuhamba kukho ngisho ke indaba yenu ukuthi iyesinda ayilula kakhulu sengathi lokhu kuhlangana kwethu kanje kungahlala njalo kuyinkokhelo kithi kube into esingayikhohlwa sicabange nje ngayo ubusuku nemini ngoba lokhu kuthandwa okunje akusikho kwabo bonke abantu ukuthandwa okunjani lokhu ba umshembe abhali isihlabelelo athi ma ufuna ukuhamba ngalendlela qala uthenga isibindi sihlabelelo thina singanakile kodwa njengoba nilana nje akekho ongaphumi la kudayisa khona isibindi akekho ngaba la phakathi kwethu engaqalanga la kuthengwa khona isibindi ngoba abaningi manihlangana nabo bayasho hayi kodwa ibindi zabantu ayifani cha khona siyabona kodwa ngisaba ningi indaba ezikhona phakathi kwethu ezisindayo ukhona insizwa la phakathi kwethu engakhulela phambi kwayo sihlala naye ephakameni kwase kufika umfowabo oyena kwathi makuqala konke lokhu saba ndawonye nje wayesethi awu baba ngihleli kabi umne wethu uyabalisa kakhulu ngawe ngase ngithi naye bomntshontsha umlethe noma kusebusuku nje kwenze nje inhliziyo yakhe ithokoze yenele wathi mayesefikile ngajabula ngoba kwakumuntu engangimazi kakhulu ngikhulele phambi kwakhe mayesehambile ngayitshela ukuthi hawu sesiyobuye sibonane mhlawumbe ngemva kwecala mhlawumbe nini ngithe ngimbona wayiqhamuka hawu ngashaya uvalo ngoba ngangazi ukuthi lapha ephuma khona ushisa kangakanani ushiya zonke izingane zakhe nomkakhe belwa naye kakhulu wakhuluma igama engathi mase ngihleli ngedwa ngezwe kufika inyembezi ngayibuza ukuthi hawu mina kanje uNkulunkulu bengangipha lesi sibindi asiphele umuntu ngithi kuye cha angishongo ukuthi hlala la ngoba uzawuhlala kanjani emzini wakho ngoba uyaba ngabantwana bakho bayalwa kangaka na uthi yena cha akulutho konke lokho uthi yodwa into engesabayo ngisaba ukuthi ngoba sengikubonile ngiyawuthi mangifika le lapha siyakhona ufika ungiphike angaye ngimphendule ngathula kwafika umunyu kodwa ngathi mase ngene endlini ngayicabanga lento hawu kwafika inyembezi ngakhala kakhulu ngathi hawu Nkosi mina konje ubungangipha indlesi sibindi esosiphela umuntu ngithi ke kini akekho lapha phambi kwami ongayanga la kuthenga khona isibindi wayosifuna kusho ukuthi lesi sibindi siyatholakala osifunayo uyasithola
ongenaso ongasifunanga bese siyalahlwa ke manje bese uba necala ongalazi ukuthi awulesula ngani ngoba yikho into efanele ukuqhathaniswa noNkulunkulu izwi likaNkulunkulu ungaliqhathanisa nani yini le enkulu kangaka engaba khona la emhlabeni ungayiqhathanisa nezwi likaNkulunkulu lapha sinenkosi eyakhetha ukuzohlala nathi kulomgede kaDavid yashiya oza kwabo yashiya ini yayo yashiya abantu abazalelwe kuloko kukholwa yazinikela nayo uNkulunkulu uyiphile lesisibindi baningi abafanele ngabe ihleli nabo zakwabo abanesiqiniseko sokuthi lokhu kuhamba esikukho bayakubona umbuzo ke bayile yini ukuthenga isibindi